ngifuna ukukhuluma mhlambe mangase ngibuze yini enza ukuthi wonke umuntu esemhlabeni abe nento ethize nje emenza aphuphe esemanzini noma makonakela impilo yakhe aphuphe amanzi noma impilo yakhe mayi right aphupha amanzi ukhona ungasiphendula yes ba asithi nje noma anjani but why impilo yakho itshengiswe ngamanzi baba ngathi acwebile ayinhlanhla yes baba okay but the question thank you baba umbuzo uthi why inhlanhla yami izikhonjiswe ngamanzi ezintweni zoNkulunkulu angangikhombisa zona yini indaba makuvezwa into eqondene nempilo yami ivezwe ngamanzi nani befundisi ngiyabuza njalo yes ma yes ukuthi yonke impilo yakho itshengiswe ngamanzi ingoba u80% womuntu makhiwa wamanzi okay thank you yes now ubuzo sho njalo bengizothi ingoba umuntu uzalelwe phezulu kwesisekelo samanzi yes thank you yes siyazwa coming mina ngathi baba water is life okay whether it represents ukuphila okuright njengoba mayicwebile kube inhlanhla noma engcolile shuthi kuyabheda kahlahla amanzi awukuphila okay thank you yes amanzi makuzozala umuntu yeah makuzala nje umntwana phuma amanzi qala okay so yonke into yomuntu yamanzi okay manje ngangishaya yini mangase ngithi makuzozala umuntu akuphuma amanzi kuphuma isidalwa kuqala okay yes baba kumkani ingoba idlozi lomuntu lisemanzini okhokho bokhokho bonke bahlala emanzini okay thank you all right ngicela ukuthi ke kancane namhlanje ngoba ngiyabona ukuthi ni understand kancane hayi kakhulu ne ngicela ukuthi umuntu wonke mayezalwa emhlabeni akazalwe ehamba yedwa umuntu wokuqala yilo muntu obizwa ngamanzi all right akuzona zonke idalwe isemanzini akuzona zonke idalwe isemzimbeni khona idalwa ezingakaze ziyithole opportunity yokuphila emzimbeni kodwa zaphila emanzini all right zaphila kanjani before umhlaba ube inhlabathi wawukade wamanzi babe phila kanjani abantu umhlabathi ungakabi khona babe phila ngokwamanzi besemanzini so uma konakela isidalwa sakho mawuphupha amanzi angcolile usuku ungaphupha amanzi usuku ubona isidalwa sakho okuyisona esaphuma kuqala esingaqala ukuphila esaphila before umhlaba usekelwe ngenhlabathi esaphila umhlaba usasekelwe ngamanzi so wonke umuntu osemhlabeni before azalwe uapprove ilesi sidalwa kuqala that is why noma ungasikwa utsha wema bathi amanzi awakenze njani awakaqhumi kusikuthi umuntu oqala okhomba indlela yini amanzi so makoniwa akoniwa wena umusha umuntu omdala yilo owanyathela kuqala ngoba kwaqhuma yena uzobika ukuthi umuntu olandelayo yilo ozophila ngokwenyama so into eyenza ukuthi impilo yakho mayonakala uphupha amanzi angcolile i-report knock yalesi sidalwa samanzi esasurvive before umhlaba usekelwe ngenhlabathi that is why umuntu okuthakathe ngamanzi uthi mawugeza umzimba ulume why because ukuthakathe ngempande yakho
ngesiqalo sakho ngomsuka wakho. Cela unginyusela baba microphone. Wonke umuntu la angeke asurvive engawathintanga amanzi. Ngoba amanzi wafika ngawo. Okay, nabangagezi kodwa benze njani? Bayawaphuza amanzi. Okay. Ngiyabona ukuthi ndoshesheni ngizwe. Abangagezi benze njani? Oh, yini enze ukuthi umzimba ungasurvive umuntu uma engawaphuza amanzi. Once umuntu wa disconnecta nomsuka wakhe, loyo muntu akakwazi ukuphila. So umsuka womuntu amanzi. Oweza ngamanzi mabesho lokuthu uJesu bathi oweza ngamanzi nangani nangegazi. Igazi liyini? Lingamanzi. Wonke umuntu ozemhlabeni uyawadinga amanzi. So lesidalwa mase sicorruptwe kakhulu siyabaleka kumuntu siyohlala la esavela khona. Ngesikhathi wena uphupha amaphupha kubiza emanzini awubizwa amanzi bayakutshela ukuthi hey mzukulu sixakekile saze sabona ukuthi ake siphindele siyokulinda lapha ya so that mawufika uhlanjululwe bese uhlangana nathi. Ntaba dilika I'm trying to open your eyes. So mawuthi wena umprofeti wami uthandazela amanzi eredweni umprofeti wakho uphiwa amandla kuyizidalwa ezingawu-own umzimba eziphile emanzini. So njengoba uhleli la kunesidalwa sakhe esihlala emanzini. Phela ile nto eyenza ukuthi mawuzodlula emanzini ushawe uvalo. Anisangizwa manje. Yile nto eyenza ukuthi abanye babhukude bakwilize wena uthi uflathela kuthiwa kusale kwamuka abantu uqosho ubani emanzini bewungakadeli ukubhukuda isidalwa sakho isona esithe sekwanele hamba ke manje ngoba kune disaster kune crisis ezayo. Okay. Ayiniyazi ukuthi umuntu makwabona usisi wamanzi kuthiwa lo muntu unenhlanhla. Oh why? Lezi dalwa azivunyelwe ukuziveza ngomzimba. Niyangizwa? Zivela ngomoya. Unless ukuyirank ethize uyakwazi ukuzibona. Why lezi dalwa kuyizona ezinemali? Yizona ezafika kuqala emhlabeni. Azi-own imali, zi-owna yonke into esemhlabeni. Ngoba zaphila lalela igolide alifikanga ngesikhathi umhlaba usekelwa wasekelwa livele likhona lisemanzini. So ikhaya lokuqala lomuntu lisemanzini. Izangoma zacishe zayibona lento zathi semanzini inyoka yami. So ingakho ke mhla uzalwa kwaqhuma amanzi weza ngamanzi qala. Igazi la representa ukuthi you have a family. Amanzi ayisidalwa. Igazi esakuphi lesisidalwa you have a certain family. That is why ucheckwa ngegazi DNA ukuthi ubelonga kiphi family nokuthi ukiphi tribe. So lesisidalwa samanzi. That is why abathwele kuthiwa uyokwakha iphuli yamanzi bese ingangeni umuntu ingena lesisilwane kuphela esitshontsha inhlanhla. Uyasenza lesisilwane sihamba siconvince zonke idalwa zabantu ukuthi wozani isenza impilo ibe ngcono manje ngasenise nizohlala nathi bese kumukwa wonke umuntu idalwa zakhe ziyohlala emanzini. Ingakho awumele uphela unyaka noma inyanga eziwu6 uma umuntu ophilayo ungakazuye emfuleni. Anazi ukuthi ngala Port and Jones khona amanzi abelungu ababezama ukwabiyela befuna ekhiwe ngamanzi bethi bayafika seqhuma endleleni ngaphandle kwalaba biye khona ukuze abantu bekwazi ukwathola mahala. Ngicela ukubuza kanti amanzi anengqondo yini ayacabanga? Akuwona amanzi. Imihlola kaSimakade yaphila umhlaba ungakasekelwa.
Akazibona ukuthi yonke imithi eminye kuthiwa uyofaka emanzini wenza ukuthi indaba ufake emanzini. Awubakithi indaba kanti imithi eminingi uyaqhuma usebenzisa amanzi mawuqeda uyageza uyahamba uyotshinga amanzi. Why? Uzoshiya insila ngesikhathi uqhuma uyochitha uyolahla insila evimbisa idalwa sakho sasemanzini. So that is why ke ma ufika kithi ukhala uthi baba ngibona manje njalo mangilele ebusukayo ubona idalwa manje. Hayi baba mina ngithi ngiyalala ngibona ichaphozi leda ngibona abantu abathi yo bafowethu, you must understand the principle of spirituality. Imigomo yezwe lasemoyeni ukuthi isebenza kanjani. Awuniyangizwa kodwa. So wonke umuntu unayo indlela ethize yokwazi ukukhulumisa amanzi, ngoba amanzi awahlala idalwa, amanzi ayisidalwa njengawe. Niyangizwa kodwa, niyangizwa kodwa. That is why omunye uthi baba nginebhadi kodwa ngibe nephupho elithi ngiyogeza olwandle. Akayi kogeza, uyohlangana nento, uyotheba uyolwandle into zakhe seziyavuleka. Kubuye lo yamuntu, buye lo yamuntu, kubuye lo yamuntu. So njengoba amanzi engcolile, yini konje engcolisa amanzi udaka ngithi khona into ejikijelo udakeni noma govuza udaka bese amanzi ayangcola ngithi isidalwa sokutshela ukuthi phakathi kwami nawe khona into esijikijeliwe. Phela idalwa zamanzi ziyakhuluma. Mhlawumbe uthi nginisize ke ngendlela yenu, ngiyanazi indlela yenu. Okay, uNoah umkhumbi wakhe waphakanyiswa amanzi angithi eminye imkhumbi yaculiswa yini in the same situation kodwa kwenzeka izinto ezimbili ezihlukene. Ngoba idalwa laba abanye imkhumbi yayiphika, lesesodwa isidalwa awuniyangizwa esibizwa ngoNoah sasiphakama, siphakanyiswa yini? Amanzi. Nawe bakuplanela ngamanzi. Uyazi ukuthi khona umuntu okwazi ukuzwa makuzona izulu ezwe ngomzimba umtshela ukuthi hey indlela oluma ngayo ngoba libalele kwenze njani, cha imvula iyeza, waloywa ngesidalwa esibizwa ngamanzi. So before kuphume wena kwaphuma lo muntu omdala kunawe emhlabeni for that person to give you a guidance. Sebenzi wakho ukwenze njani? Ukukunikeza i-guidance ngoba ibona abanikazi bomhlaba. That is why sometimes masana sisemembe sithi nina idalwa eningaphilanga ngomzimba enaphila before umhlaba usekelwe, naphila emanzini ningamanzi, naba izidalwa zika Jehova, naba izidalwa zomdali, naba indalo yokuqala yafika qala emhlabeni. So njalo masiphuma emhlabeni lemvelo iyanqaba ukuthi kufike thina qala, iyona ephuma kuqala izemhlabeni. Awuniyangizwa kodwa, ingakho wanenhlanhla yamanzi uba nenhlanhla yomnotho. Umuntu onenhlanhla yamanzi akathakatheka, akavaleki, angeke uzumqede ngoba umuntu one-connection nesidalwa esafika kuqala. Thank you for your time. My time is up. Stand on your feet. I want to pray. Ngomhla ka-27 ku-August inkonzo yamanzi, inhlambululo yamanzi. Mbukela ungakhohlwa, okhokho bokhokho nokhokho bethu abasekho emakhaya sebehlala emanzini. Laba abathwasa emanzini njengomprofeti uMagejageja bayalwazi udaba. Lapha emanzini kunamakhaya ngaphansi, kunabantu bakithi abahlala emanzini. Kanti ungakhohlwa mbukeli wami, inkosazana yamanzi, inkosana yamanzi iyona ecebisa abantu ihlale emanzini. Ngicela ukuhamba nawe nge-27 siyosuka ekseni, amabhasi ayobe sesilindile ngo-8 ekseni, mina nawe siphikelele emanzini. Mbukeli wami, ngiyokuhlambulula ngikugeze, ngiphakamisa isithunywa sakho, ngiphakamisa okhokho bokhokho bakho, nginixhumanise ngikuyise emanzini. Ngiyazi ube namaphupho lenkonzo uyibona yenzeka, kodwa wathola abantu bangayenza kahle. Yithuba lakho le. Mbukeli wami,
ungakhohlwa ukuya emanzini ngomhla ka27 uphatha umnikelo wetransport ka700 rand kuphela 700 rand kuphela ugqoka ingubo yakho yomNazaretha omhlophe nanoma yipi enye ingubo owayiphiwa amathonga kini mbukeli wami ngomhla ka27 ngicela sihambe nawe uhambo lwamanzi inhlambululo yamanzi inkosana yamanzi inkosazana yamanzi baphila abantu baphumelele ungakhohlwa uNkulunkulu kamagejageja wenza konke bhalisa igama lakho ngokusheshsha lwenombolo ekwiscreen sakho njengamanje siye emanzini siyohlangana nenkosana nenkosazana nomcebo wamanzi wenza konke sabela uyabizwa. Life is a mystery akuseyamagwinya nopoloni walapha in lelela akusupoloni namagwinya impilo. Life is a mystery. Angiphinde futhi abathakathi ubona nje uvaliwe awusebenza unamali wavalwa ngoba umthakathi ungaphezulu kwakho ukuba wayengaphansi kwakho a lesser cannot bless a greater. The only a great man that can bless a lesser. Omncinyane akakwazi ukubusisa omkhulu ngomkhulu okwazi ukubusisa omncinyane. Mawuse ufuna unqoba abathakathi asenyusa irank nyuka uye kwirank engaphezulu kwabo uyobanqoba mawusabhayiza nje kanje canga ukuthi uzogida la ogida nje nkosami wasimase ubaba enyakaza we mame impilo akunyakaza mntanami